Kipawamin tuni hi channel anangai zo si na pon on lim na hikit ovin tuni isay ding chu hi a hi le flight a ko na pasal khat hijack abola anaki chom tha in hin la tu chan in hoilang ge hitam ti agi heta pon hi hichipa hin government ko ma ade angai zo si athuma amu pha na flight na kon anaki chom thla a hin la iti hitam anung thu ima akhul owa akinung za do lo chu an hitan hi pasal khat hi Portland International Airport in ahungin ani kho ahi le 24 November 1971 kum a thil so khat chu ahi akum 40 le 45 ki ka ho ling ni khat ahi in asan dan chu fit kup ho hiding in asai win brain court sangkhol akiban in be khat ki khai in ahi ichi ni kho ahin mi jong atampon airport na hin aji chu ajing ni kho hi 25 November Thanksgiving Day ahi ji chuan mi anatampo na hi Amazon achi encounter achun amin Dan Coppertine amin aji sa in Seattle International Airport zone din achun aluta nahi ataw na aircraft type ahi le Boeing 727-51 ahi in number ahi le 305 ahi in ahi ichilaya hin check ball na machine ho jong umlo lai ahin khuna check ball over ticket ho avet uwa athinga ahi le mi chu asol lu jingu chu ahi hin la tu lai inwang mi chin za za po tan hi chilai chu to te the ahi tapon ahi asit number chu 18C ahi in ako ma sit chu awong in aman jong abek chu ako in spec vom khat akibel in ataw namun na chun secret chep in ahi hin la hichilaya chu secret chep chu anaza da lo ham wang aki hetapon ahi Thei ho jong order abol kit in hichini ho a to passenger ho chu 36 ahi win flight crew member group to ahi ve achi na diumun chu minute som thum ho bo loading lampi chu ahi aman jong akoma flight attendant nu chu ako in a pocket na le khaniaw khat chu ahin na to in apita na hi le khat nu chun vese selo in aman jong a pocket in aheng lut ta na hi ichi attendant nu min chu Florence ahi in Florence chun hichipa le khapi chu phone number ho inte ahi lo le edai hinte tin agel ji chun le kha chu anabe pon anana sa pon ahi nidang ho ajong min api ji a ananai ji anadai jing sao ahi ji chun anana sa lo ahi Den Copper jong chun Florence in lekha chu asim poi ti a het pha chun aman jong Florence chu ako in ngai jin bom ka po 18 ahin sei ta na hi Florence in jong lekha chu avet le miss ken bom ka po 18 anakisun mata in ahi flight captain pa ko ma ga sei in flight captain pa ko ma ga sei in fly hi hai je ahitan iti ham khana ga sei na ngai lo le bom hi ka po ke sa ting ahi aman jong adiman ho chu asun in $200,000 parachute li hitting primary parachute ni chule ni chu reserve parachute chukile thau tanker khat chu ana demand in ahi flight attendant nu jong chun lekha chu ahin choijin flight captain pa chu agapeta nahi flight captain pan jong hitti chun Seattle Tacoma Airport ATC ho ko machun report abol in thil umdan ho chu ahe sa in ATC ho jong gangta in FBI ho ko ma report abol un FBI hon jong airport security ho le police ho ela na umdingin an he sa ki ubi nahi Den Copper chun kadiman ho kamu to ka in fly hi kinga theipon te tin asa in ahi ATC ho le FBI ho chun hichipa hi adiman ho pia mating ti chu aplan ho ahi ama hon jong Den Copper sei josi asei bang achun adiman ho chu ready in akoi so ke win ahi Den Copper chun flight attendants nu chu akoma to sa in secret chu akihal sa ji in ahi alang khana asum diman jong chu $200,000 chu 20 not ngen hiding adang aphal kitlo ahi FBI hon jong
serial number ho chu hoite in sum chu amel chi un maintain hoite in abol un ahi aji chu den copper in sum chu ahin man phat le mat to te ding ti chu aplan un chu ahi hiti chun adiman o chu flight chun pivin thau chu asun un passenger to ho jong chu akum hlavin in la flight pilot ho wang anakum thla sa pon ahi den copper chun anung langa kwat hi nakha theilo diu ahi ati le pilot pa chun ichi chu ai thei poi achung langa wang hi thei inti ati be nahi chukit le direct Mexico City na landing ahi ahin ticket in ahi le pilot pa jong chun direct kilungzo pon te thau i het pa lo le ati be kit in ahi FBI on jong flight chu jet fighter ni achui sa uvin ahi flight hi 10,000 feet sanga leng ahi in ichipe na hin go jong aju in ahi den copper chun akoma to attendance nu jong chu asol to in ahi pungsoma hin Reno Nevada airport ahong lungtan FBI ho chun chule police ho chun flight kinga chu alert ta in anga uvin ahi amahon jong adel lut pai uvin hinla den copper chu hol thei chan hol uvin anamu zo to powin ahi jet fighter ni injong anung o ajui ahin hinla hoila ya chu den copper chu ki chom tha hamti an hepo win ahi asunga to ho geldan achun pum gate minute somle thum pm vel ho achun ki chom tha hin te tin anase win ahi flight speed chule time distance chule speed ho avevin akichop thla na dinga again mo now chu Portland akon 64 km north langa hitting again mo chu ahi azan achu flight crew member ho chun alim dan chu asai win limji team ho aji sa win ahi jingka ko ahungba atan den copper ki chop thla na tinga again mo na zo siu chu ahin hol win ahin hol pan un ahi ichipa hol na ding achun operation khatjong anagong win ahi agin mo na zo siu kilometer izat ham khatna gamtha gamangla chule tuipi wadung hole hol thei hola jong hol thei chan a hol ovin hinla ama mu mala in agim nam jing cha jong anamu pu binahi atasa kimu hi jong le anung ama aparachut abe ho khatbe kimute ding ti chu alunggel wa hinla mo se anhitan hi sumjong chu mun khat bi a hungkimang te inti atiu ahin hinla chijong chu akimang do pon hi den copper kitipa hi itilom lom a pucha thim hitam leisi nam him kitang hol a khat chu a hi pha chom khat zo in Colombia a tuipi kom a picnic a hung ho khat hin nial di a akichep na a ahin ho to in avet ule sum chu anahin a hi sum chu $5,800 bo ahin anasigam tan manthe bang ahitapul asum umna hito ama ki choplan ding a again mo now chu 27 km agam tha ahi min agel dan chu ama pa hi tuipi a khelu na thi in ti tiu ahin in la ama ki choplana mun chu to sum amu to now chu hi thei kit lo ahi aji chu tui chu le lun kit ahi sum chu watung chun ahin lo ham ti jong le hi thei kit lo ahi aji chu ama nalang nim zo ahi itilom lom a bol thei hitam longdon umta chu ahi tuni adingin hichan hin ana chaitin itobang thusim ho ingai jing thina ding in like share comment no sit hin in bol pin nango ai pan pin thei pen chu ahi sei hil sei wala om le bon chan ngai dam ki pa e mangka